uradila 7 terapija, koji se osjećam fantastično uz pomoć mojih terapeuta. Posle određenih terapija osjećam se, mogu reći, super. Pokretna sam, pomagala ne koristim. Dugo sam živio s tim problemom i s bolom do trenutka kada su mi ruke trnjale non stop, ali sam rešenje našao zapravo u Fizionovi, da mi je tim stručnjaka i profesionalaca rešio problem relativno brzo. Svaki dolazak je propratila baš libaznost celokupnog osoblja i svaki tretman šta će raditi, pratili dok se taj tretman dešavao, kako se ja osjećam. Ja se vrlo lepo sad osjećam i dobro. Stanje je došlo već posle otprilike polovine terapije, napredak je bio sve veći i veći, toliko da eto sad ću se usuditi da kažem da već par meseci apsolutno bolova nema. Ukoliko osjećate bolove u leđima, vratu, mišićima, zglobovima, ekstremitetima ili imate bilo koji drugi fizijatrijski problem, sportsku povredu, obratite se Fizionova centru.